songong peguam nomor junggulung iman aturangon iman sebatuam jadi huwatu hamil wei wala naraw paborhan atoras tutu bayro mana satu orang gugu mari ditanya jadi udah hamil ngadiga kamu sudah peparan ini tujuan paborhaton sin yes niroha jelas suara menodung tataruan non tujuan totong mahamud di dalam nyari muse turun do batu mardongan dibuat non dongan nasib dulu itu tuh somoni do nakamu no suut molo petu songo dia non itu tuh dapur rohamai sudah ka udah dibangga saja don nama napa to batu lah itu dulu rode ari marsugut dongan ni nau pirasa mulai itu tuh karena mengudai hanya mang raja alai marhiti-hiti tanyang terus dulu asa-asa pasu-pasu itu kita jadi mape anggia amde bayama ison rodo kami hahanggim do raja ni parana sa dugna buru bodo hoki bebere didikion tuksoni pendo paronani anggia las marohan asi marohan Tuhan di jalan mapangi duata anggianya songo niroknya kada duit hatok merdeka ngantiku lungud dorohan yang dia bertuan dengan dor nang adong nalahu nang untuk kita itu alai ada banyon di bata asima rohana edang adong nasutar patu di bata alai ni mak di bagasan tikyon upasa tami mak tusak kanan mana ahadulnya nami ligan tutur kamu apa satu salutna paham Pak susah tuh masuk masuk karena lima kita saja Pak sudah 2 buru arisan sudah Juli wah perjuangan selarisan ini juga putar-putar buru bebere kesempatan berterima lima sehingga juga di botol muna upus sirai buru siburan buru jadi masalah seluruh kami kuberik kami biasa di ruang muna gambar budak-budak buru hidup na dua-dua tapak na dong tadong maritahi dulu jadi siap kami purahe siap bungani dohan bunganon berduka cita boleh untuk sofika behani siap bungani wala beno nak kapesta sadalo jadi siotor honami siap bungani ikodos to rohamu udah kasadameng na satuan na napaparato dinata na sorba tuo bulu na paparato na kana dua-dua sarupa doa anak bulu paru main do hela marsiadu hamu na sumudia na napaparato na dua-dua bulu halak na marsiadu na napaparato na dua-dua pasu-pasu de Tuhan di batas lumat unang anong rupa ni buru do hela do kanong tidak besunar sadok paparato kita na dua-dua jadi boleh tuh soni pe song nggak sumpah hurung nggak di rumah waktu susah dia pe kita tunteng anggarani nggak buat taman namang boy pasu-pasuna ada huber kami do ingat ada tujuan di magadi ada bergamat yang di sopo bergamat yang di rumah nunga magabi na tanah sorba tuo nggak biar mau peperan anak poso rasa suruh masak matugotean saat mandok pasatan nami anggarani kami kita duduk satu panggabian soalnya masa bungan saya pasar tani mak tuh si juda kenapa kan dia anggaran dasar tak kayak bodoh orang masuk dia pakai main itu naringan jadi dia masuk pak kurang mulak mangara una oh di sosial dia pe nak apa tupai kurang nabi nasuna nampak tuh si kami baik itu masa kata belok kata kakak sisi itu kemarin jadi emang paguat perkosi neneng pasako mahami song mangurupi dengan hula-hula nyo baik kamu wajan aku partisipan dengan iba masih
Mang Guru. Iya, matuturan Sa buhay di na mga jari-jari, sumong guru namin ay maparong yung mula. Amang guru na murju, ulo kami di baga sa tiko na mang guru, wala na kanjalo mahamit ng katipangunay. Kasi Tuhan man na mapalosi at kapasok-pasok na dibaga sa kamuna. Masakto-sakar makulot, pinabang man sa tuwa, pagpag sa limagulat, sino na tinahang gabi na nulang. Oras manak kami sa luna. Kaya mang guru na dyan. So nga ni mang guru. Bakon na doy, buluro na dyan ni parburuan. Bakon di pa mo tatibulay na doon. Alam mang guru, mulot tupe. Manang naduha mo ang guru pulisihani sebagai guru nami. Presiden Muhammad kamang guru na butuh pulisihani dah. Gabe. Bisa kemanarita mo. Guru tupe kemanarita kepada muna ang guru atau di mana ang guru. Gabe na dyan. Jadi soalnya banyak nak kini ngani. Pasahan tamu. Hido. Sipolur. Hido. Soalnya memang guru, alarung kehujalu kami boras sipatur di seraja di hula-hula nami, tamado lalu nami. Terus terjun di dalam itu. Tabahat orang jadi borok temang kebingan naruh anak kirim pasal dia benon. Ada orang dengan luna. Cerita baik Muhammad dibagasak kamu dibagasak kasarawan lulus neroha asal lanjut atau ulah pungung munai mana ulah pungung tayo akan juga dibagasak damai dan dibagasak ras neroha mulai dibagasak tikyon orang nama calon menjadi boleh nasi untuk Tuhan kamu nama polos itu dibagasak kamu nasi lalu nasi lalu juga dia sana naik dia nak kena sama sini ayo hidup itu dibuat begitu lalu masuk. Emang mau coba, kau ada harus dapat tadi sur. Teman itu dapat tadi sur. Ulang mengaloloh kok. Itu. Kalau dulu ni gelekta sekarang dua misi korang ada dulu not sebut itu orang menjual teh. Soalnya mak, kalau tu sini kau itu mahal. Gabe jala orang seraja nami di pasar tamuro soal orang spiritual di Tuhan. Ima tu pamorongmu. Udah kami mereja nami soal orang spiritual di. Asyik nak tutu am tutu. Firma bok firma ulo persalungan. Firma tutu tau di naik pamorongmu. Jom man. Firma tutu. Soal itu tutu raja nami di pasar tamuro nang. Ulo si tolong rabu Tuhan. Asa tolong matutu akak pamorongmu nong dia ka adina nengro. Nabu itu tong rapida do hula-hulai dia ka las miroha di juruan narion. Jadi mulai mana aja nami di panganan dia habis. Kohahida. Satu mah. Parmusi nami. Di tahu main naik mul binama tutu tu panuhatan. Baik kamu mah. Si Jojo bulu dia mah kuasaan. Ono, sinurat, sipolon, samosir, julo, dopungan, 5 ya? Sinurat, sipolon, punguan, julo, samosir, 5. Sinurat, sipolo 2, samosir 3, punguan 4. Terima udah tema tutup pardolo taruh kami teriwana. Betul. Kalau kasih orang nurana tutup nama tutup di kumato dan di tutup ini kau kena terlihat. Oh lihat mana? Tadi kau kena 14 ton laporan tidak pada tutup jalan. Kau kami kurang. Kami
Tolong lo padro tua mula tua dala. Sadar roha mula. Manuaton betul. Atara ko inari ko sa dauli na kita karohata. Gabi. Aka amak sumo nami. Gabi. Mora sila ko nang nami sa kuda. Gusto mo na dyan magbuha. Ay ko hato nga nung nakurang lumi. At napakagayon na kani, tali mo magalarin, yung katamuta. Huwag mo nuni. Ay siya suwag kita. Nang nasagahan. Ororo ka na niyan. Asa hartinggan at kasiloni. Ito niyan nga. Malay ko katumaro. Tami ang masih tami ang mahida. At alam mo damo at haririn na. Kasi ito mo itong manimulat. Ang punaro at kasilao. Jadi malutut sa harap eh. Kinaro namin. Lakas maro kamo. Gabi. Amang promosi namin. Ano po? Sope. Ano pe? Ano po? Sope. No. Pasado kaya nakotay. Iya. Napot. Oke, napot. Baru berbobot. Ng puso. Pagtungkol at duga cita. Ima di parwakap ni Pinata hindang natao yon. Siya tonga ni hutaktaw mga sa tonga bagas muna. Siya niya. Dari duhang ison Poti udah paturehon ima di parwakap ni natuto. Terus semua be anong naboy tapatu kami siya kesatuan din ako sa nasmaro kamo. Gabi. Adong dong sedison di patuba akka nyanak kota pangarato nasian gubernadion dohot sipang tolu nasan buat nadau ilok halaki warna istilana minumanete. Jadi adong do di patuba kami son tuk somot dia benong isina tuk somot dia benong gudang na las maruhani bayan las maruhani ketimah songonima sian kami akan pangarato butina. Wala tama. Jadi sautin na yaman. Gabi. So dalan namin manak sada kita sada siuraw. Bisa narong pagpahami bahwa nasa sarili kita para tumunti pa ng luto pa. Kaya tama sa mga natin kung magkalibata. Huwag maroham. Nangalan nyo diberi kamu. Oh. Sada ni Rohaima. Ate. Oh, lore jangan. Kota masih. Jadi yang maksud Gabi. boleh ada mah Betul. kesempatan tuami syarikat. Orang tu sawat itu Amani Maria. Tu Amani Maria homas nama lanjut terus syarikat ni lapor nak. Tong BHP ikuti mak terus. Jadi orang lupa tuba syarikat tak, sono statutan di syarikat tak, sono ni tarapat tunai na tanggal 30 bulan lalu tahun 2020. Ini masih calon muna, saya dia pegurang naik las marwa muna ala ilo naboy si patu fakta. Boleh ada. Mari. Tadi menawar pasal kami, saya maaf dari Batam namun kau pas-pasun. Kalau ini pasal kami atau. Mula tema di Tuhan nak songoni manang dihita di bagas saktik yon. Dia mula tutun namin na tutun ni huta. Songoni mado kaparuwas ama ida do na posong bulung saluk na mamuta he. Do akado nga sasarik ka ni na namyon.
Ina makaholong kami lumobi di bagas sa dakana salpo sa di bagas sa tikyon. Raja nami sa wanda mo na sinakalingan ni damog kasarok sala ni nahamong kami pitaktong basongan. Ada di level na kanawar dong asa hutak ka raja nami akan masih jual. Walau tuktak kana orang lugi ka masalpo may takina kana umur. Ate ka raja nami. Sa di pa ditabay tuwan di bagas sa mo ka kapasok-pasok ka pajang ni umur. Asa mo di pa raja nami din na kamahuri lumobi ka ro katubukon. Ulang-along besok dia karena salpo kerajaan Nabi Tuhan ma burju ma kerajaan Nabi dia karena salpo au dang burju hamu raja Nabi songo dia ma bolo hubereng dia karena salpo kerajaan Nabi lo jamu petete ona kana madonga tubu ale mar pangajo mo raja Nabi bal guru na bono ma raja Nabi dia mangajo kana tubu kon bolo tuk songo ni pe karo raja Nabi arohana ame mangelek sa donga tubu na lumobi di bagas tikon sa tabay tuhan makapasok di bagas kamon ala ni raja Nabi no malas rohan Nabi di bagas tikon di bature dua tidak metutuni hita ya baru Jabar Museo tu Kobarhuna Dewa masuk natu Sarika Perjulu Sarika no Perjulu ano pa ini ya Sarika gua balai sasong nasumang ya oke pas badalam mandoon pakalungo do tukang aku hamusan kak mo namin oke batu sa niyo parsarika jolekku nyodo taposo oke bang mamuse nakaling arong karongata pangarato nasian luar na daw. Juga. Jalo na po say. Jalo hamu na po say. Pangarato na siya na daw na. Oh masuk na ko. Daw na do ibili nila. Na do sito. Dito. Baru mo say nakalindir ba eh. Ngot tamo. Ho bersarika. Mereka mau bersarika tadi. Lah yang masuk mo dito eh, walang DPI, walang diwatahan. Masuk mo ni. Lah tong masuk mo ni. Tama, Kalau rezi kilik subuh tu. o bersarika jalo kamu. Nasara man doni. Dia usai. Oke. Tengah. Babe. Somari, babe, sudah. Dia jalo mana? Oke, nah hari Rosiliano. Bama pemerintah setempat. Pergoko. Atarunti. Molong do penahurang asa tiba to tahami. Bisa arong do beso. Parhobas ama. Ya, no. Parhobasina. Nepayon. Napayon jo. Mangat becalo. Parhobas namo sa ketiga dua. Oke. Arong do bewang inang. Buti, arong gora ada ni namo. Iya dah. Ada pumor nok dia pumor nok. Dia nomor lima tu masuk dia. Tu merah. Baju Jabar di huta. Kanina tu tadi udah betul sila. Ada kesilapan. Baju Jabar di huta. Tahu, Arogi, kamu sana. Atau baik kamu? Nama Jabar tu huta. Nah, jalo kamu. Oke, buat pesonai. Dabul lah ada, nonai. Hei, mana tu tua? Iya. Musik Johan Lesor. Bergawe kamu. Hidup. Putih lebar lekku. Tahu jalur mana dalam maju asas. Tersana urusan. Patah kamu mak berlalu di mana ini? Aja. Tuh. Tuh. Asal aja. Asal itu baru musik ini. Memang lebih majalah horas. Oke. Semua lima. Jadi terputih. Ada masa di hutan tahun. Ada orang gabe masuk musik asing haduan asing aturan nak. Namun dari harus roha maka tayo akaruan na tua tungau pen asal pun nasilap na torsada taksi ngotoni. Jangan sumpah. Sumpah jolea. Lotung.
Oke, mau lihat Di berena na. Jadi sa horas, mula untuk tekan orang abang, arong do pinang, ngah. Ngabe. Jadi, mau lihat mak, mang na to. Suara dulu akan lihat gambar pada data. Kita loh dalam masih kok. Asih matung berani macara data. Kita tong mari kita tutur dalam ini dan orang pada ada jauh di teman-teman yang tonton. HKBP. HKBP. Nah. Tidak sanggup nak nongak tolong dah buat aku. Meninggal juga kita dikasih kami orang neroha ini bangun sudah nakau patuaton. Orang neroha ada pada sekian. Asimat orang yang mata debata. Saya ini mari tak ada kendur selalu nak ya antara yang kalau orang tu tahu tak orang soalnya bukan masuk. Atau orang mah soalnya sudah jumpa. Namun akan nonton banyak lagi masyarakat. Bukan datang pada orang. Saya tahu tapi masih. Satu nanti dulu kita tegak. Masuk sahaja dahulu kan. Sahaja dahulu nak. Kami sahaja. Hei, mati tu. Sama ini masalah nanti. Oh, no bisa. Amak profesi kami. Kelanya makanya. Cinaunya bersiul dengan penguatan. Baik dah masih cium nak. Baru masuk masalah. Hula, roh akan ada tua, roh akan nama rumah tu. Wah, namun itu hot masuk hari jauh. Tutu dan tu indah roh. Apa masuk dari masuk boros, nak pendasar ya kalau dari hulu selalu dah. Satu punang kose. Saat disuruh mana saat disuruh untuk yang negara. Waktu sampai na saulau sulit akan rumah na pino. Nanti mana puta sampai tak selalu na akan nama pulau saat gawe saat boros. Patay mo ang katapangkot. Ako hamon na ako hamon maririsan. Kung mahal sa kami. Malate ma dihango tulang nami. Malate ma dihita sude. Malate ma dihango na makahulong nami. Lumay ma parjol mahurap kami malate. Tuhorong hula-hula nami. Mulai sa bonanyari, bonatulang, tulang. Hula-hula marhamarangki dohot hula-hula na poso manang hula-hula nang macay suang-suang ni manang no tua-tua namin na tua-tua ni huta ison dohot akainat ta soripadia na subuhi hugwari hamin si sada-sada alay suliha mulhut na amang na makaholong ni hamin suang-suang na mga poso bulong akka na pangarato jadi mulatumpe amang holang hatamulati na buhi pasatam ditikyon ba Ola niru amang raja nami namun pasat kami tuhamu dia pala tikyon lumumi ma so tu parboro nami dia pala tikyon na boro nami ang boro nami na makobesi ulaw non amang boro na boro dot do sahuta ra mga mordang arong pangrupiang mo dang boy hamira jong dergak di alamanon bolo suaran pangrupiang mo jatuh maksa na ulat gudang dorong nami tuhamu parhubas nami boro nami sudah do mas sauta teh sudah mahamulu na makaholong kami jadi mulate na dihamu ang raja nami olan hata mulate do na budonan nami so na idok na turtu marohonon juman 10 pito man na juman 10 hata na uli hata na din na pinasakmo wapu kami ngay martong atong ang isabi sa isolo man na sa tibutkan tigaras nung nga sa ulat ton luhut baita sa hatu panggabin sa hatu parhorasan so na ang raja namin nabuhi pa sa tami pangapod ya pangabitikon pauli aton Etar sama raja nami ala nakit kubirik kami arong rudi patu paraje barang labi apa tong dora jay mag-iya 1,700 buat sa pasata itu pamula di video hidup
di pasari mengegun ni dari nang mata halungion mula soman dia sampai nong soman nasoma alaya peraturan di covid jolo markor hian donak induk si permangan alaya peraturan di covid na diturutan peraturan di covid plus di sini ada naknya pasal sosial alai sonare kayak pasatan yang orang so tu penutupan di batang nong sedang merhati sih deh kamu gunanya suruh jadi sementara dari nadoh dah kami merasa kehilangan mana hamagoan di parkurhat ni deh nang mata holongom jalan semuanya soal di patu pada tomat-tomat ni huria GKB Kapung Juar Sada di padala do sosial ondos ni rohan yang ka parhalado do ruas ni huria do patu pahonong jadi tung semua dia pe nilainya unang manari tahamu alana ido sementara dari bukan ni roha bisa tomatukan ni huriai nado huriai tong merasa kehilangan di parborhat ni denawang jadi sadohona song kata ni situ tua sititi inasio pohdong les ni Roma otik sosial na buat terpatu basa tomatukan ni huriai tu godang nama dihita pinasuna hemat tuh sahak ni solo sahak matubot yan di garas yung sahat naing taulahon pasar motor di denangom sahat na hita tutong gadian sahat matukar karasan hemat pasahat damang oke ya, isa na lang majarang, masasarak yung majarang. Jadi disudah pinokor ni na tuh ayat 1 do ayat 2. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Mate asa tung dinggam musik. Dagi modo gabe bakke jala ikut do malakke. Bakiti itu hasanga online. Ibedang bejo kuruhani de bataki. Saku dan bemarsa kau di sini. Hai dibugang Yesus sudah potong hanggap. Mantenido tarapul rohaki. Marhiti-hiti kuwarni di bata ama dohot kuwarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot kuwarni to di perbadia nama no palangit dohot anokom matarbutut hamatian tu bagasan hamonangan jo hamatian di dia do sorokni jo naroko di dia do hakukoon alai do saido sorok ni hamatian ibahini maulati maruhat patu di bata
nama ngalihon hamonangan tuhita mahiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tong tapasada maluhat tamatang kita. Ada Tuhan debata amanami na di banwagijang naso magmula, naso marujung roho ay naso olo do sudah akataon mo alay lamboro dalam sudah do bukan nabi di tamakom jala hatok do kami lao sapu siang hasil nano soni nang dungan nano naong jinong ari naso rasuli ngasal kube sude ngudu na di tamakom jala nung na ditinggal kon salhut arta na olo burki say paingot mahangi tarimot Tuhan sudah di bukan nangin asa hugas kami lahu masuk tinggalan na pinaraden jala asa unang tarsonggot kami moloroho majuhan say pahot haposyaw nami tuho asa mathiras ni roha kami maninggal kon inganan perdagangan on aku ni apu lima roha niya ka na marsak ison ima kadungan ni namation akatotong na aka ale-alena roni sudi aka sisongkot tu gibana asa unang madele na sida alanis tawon say kaiti jalatong marohanani tuho asal malum rohanani diinganan na sonang dilagbungmo alang anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Di salililing na nasul tarideng di 2 Korintus 5 ayat 10 tinukon ay ikon kami patarpi duhita sa luhut na sugot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalo hobar tunan yudana daga di padagingon manang nadenggan manang naroa ay ikon patarpi duhita sa luhut na sugot di habangsa paruman ni Kristus di bagasan sa dayon di natapaporhat sa daina natakaholongin siya tonga-tonga ni ngulutang asaido hata napaingoton ngulutang karumubi di Kristus asa marguru tuaka papahenata marguru tuaka haporsyauta ido nagabe jabar si caloon di bagasan hasangakon ni bata ido molo tapayong tihut songon sada sejarah ni inang natakakolongyon molo didikki di bulan-bulan nasalpu jumododo manakasi inangon kebangunan ni huria magido iba na gomos asa debatado doanna asa molo adong pehakurangan na ya kahagaleon na dihajong maon asa manakasi do ibana dohok debatana jumolo do di pangidohon ikon marunaw na badia do ibana tualupan ni debata jala jamot sitong alus ni inangon ditiki natahubasi ima soan ulaw na badia ahama pangiduan na kalumobi di hamu oparan na asa neang lakana asa uli jaladinggan parporhat molo roh pajoni tuhani nampi di bagasan persahiton jalatakas do didahami molo holan pudul pe inangon amat cay mau hiya songon hata ni apostol Paulus tuhalak Korintus ikop padar jala ra di hamu kapinopan nunga madai hamu songon dia do pagkubasion papahenan ni tainangon tu hamu sa luhut na dia kanauli narap ibana dohok debatana tarsaulihod do hamu pasu-pasu ni debatana alay tuaw asa dinaborhat au putadikok kamu sa luhut na akasi solhot tu songonau natoktong mardomu dohok debata songonima tangyakku di bagasan warni debata ama anak do di pembalian asa toktong diramoti dalam idolas nirohata dihatangi debata asa hutai lihon naso daridam
Jangan terlalu kita pikirkan apa yang nampak, tetapi kita tidak pedulikan apa yang tidak tampak itu. Molo na taridai didok pasatok kina. Alay na sudarida ido ngulu salili. Jala di bagasan sadarion dang tarida be na tuatot tao. On na mara dohonota manatak pita perpuri di pardagingon ni dainangon. Alay gukdo sa liling na ingoton at kapasu-pasu na dinggan naong disweton di tonga-tonga ni keluarga. Asi mama punay patuguhon hapos siya muna jala disudi akasakap taglumobi di tonga-tonga niya kapinapar na anak na dohok buruna sakat di pahupuna totong debata na mga ramoti asa di bagasan partikyanotong dun tasweton na 2 tahun untuk inganan parsatok kinani itu kemudian na pasti komosdo ipangidohon ditiking uluni na 2 tahun dihamuak ka anak kona sahat tuak ka pinopan na sada di bagasan mau lihat di situ tuma rohanani talumobi dihatam na dadiyay na paingoton panggulon nami dinatok-tok kami dope makubasi diakka ilaon manang na diakka perdalanan dengan tarlumubi di bagasan sadarion dari Tuhan gudang aka hata apul-apul hata hakukuon naong pinasahat nyakka namar holong ni roha hula-hula nang soni si solhot dohot diakka dengan sahuta na batugarhon hapor siawon na manoktong di bagasan Kristus Yesus. Alanido Tuhan suan hatami di bagasan partikyanon dinanaing di paborhat kami sadaina kemudian tulinganan parsatok tinani rodo hatam manungguli ati-ati nami Tuhan sama hidi-hidi persirangan nagabi hatam na balia talumobi tu pinokpan ni dainamon lampatar Tuhan ya kapasupasum naong diajarhon na tuwa-tuwaon tuwaka anak kona nang sumoni tuwaka buruna sakat ipahukpuna posrohanan Tuhan kami na mangulu ihasyanganon tobe manggido kami komos Tuhan tiroy jalajari kami Tuhan dinalaw mangalaka jalalaw manglahon sa buhuknay nang sumuni ni Tuhan yak kadungan nami yak katodong naong mangalakahon lakana mulak tuhuta tubagas na sida biya ni Tuhan patarungan na sida di bagasan asi dohot hulong ni roham padaw parmaraan nang sumuni ni Tuhan keluarga na adong di bagasan na ni Tuhan toktong pasu-pasu na sida asa di bagasan las ni roha alahoro Tuhan na mga pehon na mga lehon gok las ni roha dung ditarhok kami bakini na tukunan debata Jehovah na marhabang so di banwan jang gudang lupi si Panginoon nami tangyang ngelilit nami alanima Tuhan humana-mana tak begas turuhan nami asa makuling toti nami disudi tangyang ngelilit nami Tuhan bolo urasi kami perbadiay asa mga sakon habadyaw tamama dito kami di Tuhan disudi pasu-pasum naong radi di kumatukan tong matangnya kami di na mga sakon kami Tuhan di bagasan kuwan ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Malungun dorahaku manda botol di mataku asa dilebung naaw asa dilebung naaw
sodangi sitorusi opuni. Roti kiku asa borhat matodiku lamar nida bohimi oh adida rototiku asa borhat matodiku lamar nida ada orang sudah tutup batang berpanuk memahami Tuhan keluarga asa dipasiko aja songon na adong di batang mulu putura na buira di buya iya jadi dung di pasar kamen non unang be di jama jadi songon dihamu keluarga besar songon nama anak perpudi ima dina 2 tahun dilau kami mempertikian Tuhamu jalan oh no kami selamat jalan terakhir nah boleh di doi sekatureo molo taringok pakna alain narodo Tuhan Yesus Kristus na mangalihon ngulu salilin bumulina alanin kataruh ma pakini na 2 tahun asa marhidi-hidi lo menirohan di bata di bagasan Kristus Yesus ture jalasiat saluhut tanyangkan ale jogur morusi tumorang diramu di Tuhan di bata maho laho luar lohot lau bongot olak nyon rodi saleleng ni dengar asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong setia nasib debata ama dohot parsauran itu di purbadia ima nama dongani jalan nama masu-masu ngolu amin dihamu boru ni hasuhuton ditutup mabatang tapuji na Tuhan holong rohani debataku holong rohana totong dia marhiti Yesus anaknya Tariho tahu dibayar dosa naso terbaik malua holong dorohan di mataku totong dia Tadi. Tusodo emang. Nah, silang tadi. Bukan. Iya, Pak. Tusodo. Iya. Ya, Pak, saya suruh, Bos. Ayo, ada betul ini. Oh. Ada itu. Masuk. Tamat. Turun. Tamat. Tolak doang. Tolak. Baik. Terus. Berjuluk. Awas. Ya, Pak. Lurus dah. Atau pesan nih. Tolak doang. Mati gor.
di surga hasonangani inganan na duminggan. Di belakang dulu, di belakang. Sineng laho muliau asarap dohut Yesus au. Godang dope adong marniho tahu di tanoon. Godang dope adong marniho tahu di tanoon. Saya tos-tosaku namai lama dapat ton surgoi. Ale tiogur borusi tumorang. Siatano do permulaan ni dagingmu. Mulak mai gabetano. Alai Tuhan debata nama nopaho. Dohot Tuhan Yesus Kristus na panuhoko siya dosa. Dohot to di purbadia nama joho Tuhan nguluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbuk ni bakken. Paimaro ari parpudi. Martua do akan namate marhiti-hiti Tuhani olat nion. Olo ninna to dii. Asa maradian nasida sian akka ulan na. Ay na magihut tudo nasida akka nadiudan nasida. Tapasada maruhata martangyang mahita. Ali Tuhan debata ama namin na di banwa gijang. Kodo debata na punahami rodi sude ngulu namin. Sa ilehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saha tutanganmu mato di nami dohot daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sa ilehot to dimi manugunugu kami. Asa diramoti kami. Molo hubulus sami rura ni linggoman ni hamatiani. Asi maruham. Say pamasok makami sokot tu hasonangan na sudding gani. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Ni pasahat mahamutu keluarga dunia kasih solhot. Na parpudian non donga sahuta do ale-ale. Udah, mana nunduk Sasi Maria? Molodung sikop donga sahut si solhot tu hitama donga sahuta ale-ale. Iya. Iya, donga sahuta. Ale-ale. Pusing mo di mana hari Minggu? Yang dek. Jujur pusing mulak. Iya, tole. Kamu lah boy. Selamat jalan. Apa? Yang gue dulu. Ngapain? Itu jam. Iya. Ya, silakan Amang, silakan. Silakan Amang. Ambil tanah itu. Jalan. Aku mau pulang nanti biar sehat-sehat aku. Selamat jalan ya. Saya solhot tu silang mi Yesus inganak. Saya solhot tu silang
suci ima inumoku. Silang mi tuhaki ima pujioku. Silang mi tuhaki ima pujioku. Pai masogot sahatau I eddehonoku. Jadi songonima dihamu dipasakna partikian turut baruahon. Nah di begas partikian Mang pangulan irian nami dang tarabalasa mikabudi do teka holong muna. Dina makubasi do dina makehi. Do dina mangalatiki muna. Dina laong pasahatan ulaw muna di begas partikian. Ima di parsar matuoni na namin na ni hulungan ni rohan namin. Alin nina kamang kainang. Wala katamu natin maroon namin di bagas sa kamuna. Sanggit marita ba ituwa di bagas sa kamuna bisut do kala binutuwa do sahala. Para tunatan ituwa di tonga-tonga ni Hulian nang di tonga-tonga ni Portibion. Salamar bungaran Hulian ni dewata di tonga-tonga ni Hasyanganon. Ala ni pos rohan namin di bagas sa kamuna. Bukamu ma pinoperninan namyon. Itanyang na mangulu. Sa totong na sida masihol di bagas sa kolongi. Di maholong na siya tuhatay. Ala ni wala madati maroon namin di bagas sa kamuna magpadita do pangulan ni Huria. Nang salut akarobonga muna lumabi di bagas sa tikasido. Buti mami sa bunan nga sudyang. Saya nagarbagi ang anggarmu. Saya roma harajanmu. Sa isa't mga manaroham ni Bagarmos sa mga jam. Lero manggani sa dalawang manusyasari. Sesa manusanan sa panisanan. Ilusan yung manusa Tuhan. Una kami tudyong tulang Perlumahan sa pangako ay hulong ng talaga doon katubod Rodia sa ngapos sa liling-liling na. Amen. O sinirohan ni Tuhan na Jesus Kristus. Dokot holong setia na sa debata ama. Dokot parsaoran nito di perbadia. Ima na madungani. Jalan na mamasumasukita botarion. Rodi sa liling ni liling na. Amen. Asa tapujung ng Tuhan Yesus ay turok pe ale-ale na dihasyangan. Ay turok pe ale-ale na dihasyangan. Saluhut na imasadi molomate daging. Saluhut na imasadi molomate daging. Anggi doh todong namar holong rohai. Anggi doh todong singgo sudenai. Nampe di pataruhita. Shalom. Shalom.
Ayo, jalan, tengok jalan. Oh ya, si. Sini